lo tu ni cookie news ve zo se na bon chawin lem nei vin tu ni date 5 September 2025 Teachers Day zong ai ta in tu ni thu so ho hi event na hi le mi tampi ilung kim lo deu kata sanin chule thu so cha chom hong do ho le mei te hon ama ho hi na banga news ho manipulate ahin bol ho aza chom ma ahin phone do ho hi imu te ngole ngei ho jong I chan ham khana ilung han deu jong kata sanin mi tampi adinga wang kipa na jong hilo mai thei a hi ahin la phat iti chan ham khat inanga jing ho hi chi agreement chu tu a hi center to sign ahung ke bol tai hi chi wa hi mi phabeb dinga chu kipa na jong hi kit mai thei a hi in thu dan ho hi hin sei hi tin hung ho lim kit no hi tin news za chom ko na thu ki mu ho jong hi a hi the a hi le hoi chi chu adi za hoi chi chu adi lo ham ti pa hi in ho lim deu hin tin tu ni I hung ho lim na deu hi a hi le su agreement sign ki bol na chung chang a hi in chule center in claim a bol ti chu center in a sei da na chu a hi le ku ki cha te aki gong tup ta ve free movement ding in phasa na anei ta ve ti ho chan ge jong hi ki mu a hi in hi cho ho hi ivet ting le mei te hon eina bol now ku ki cha ten in a tho gim na ho hi tu ni a hi I hei gam hi tam ti ho chan ge hi gel do the in aumin je a chu hi chiwa poster hung ki ta pa jong hi ka veleu chun thu ki ji hi akimo ji hi po in tunia meite hon hi chi chan ge a e bol nongova meite to nung chen dinga ki go a lungel theina lai ho hi chi ho hi angol chombe khat a hi vi ti a ki sei to bang cho a hi ta in hi je a chu tunia hi mi tampin chong e he nom deu ka ta sanin hi chi ho hi hoi chi chu adi lo ham ti pa hi hin se hoitin hi chi hi a hi the a hi le tunia MHA to ke ho hin a hi the ai le mi pi ho hi nga hi clarification hin bolu hen lang hi tin ke ho hla na ki nein hi chi ta banga hi sign ke bol hi in mabana hi I chan ge a hung chal liu ham hi chi ta bang hi tup na ki nei ki ni ti pa hi hin sei leo ti a chu zan hi a jong chu video a hin sem na wa chu in a sei ta win ama ho ananga phot no hi tin ama ho sei dung zu ya chu I to bang to gon ane yu ham ti pa hi ana veo te ti a chu spokesperson zo se hi anaki kolin a hin la koiman kol ala lo pha no wa chu a thudi chat pa ama ho langa ko na report wang ha ki mo po in hi zong le centera ko na report ki mu dung zu ya wang hi tunia ivet imu ho hi aban bana in phon hla dewa hi hichilangai ke no spokesperson zonga ki kolin alapo in aban le message zonga ki thonin reply ke mo po in aban le UPF langa wang hi reply ke mo in ahin la tu ni a hi poi ni dang le ke ho naw te ti hi UPF langa kona ke mo in chule KZC lang zong hi spokesperson a ki kolin hi che zong hin a pikit po in hi za cho kol alakit po in ama ho a kona I macha don but na wang kimunai lo wa hi ti pa chu an hema saw hitin ama sapena hi chiwa the Hindu a kona article hungki so news a hungki so pen hi ga veleuhan central le government kuki zo group ho sign bol na agreement sign a bol now chale national highway open ki bolding ki hongding a hitai ti a thu so ki mu na chung ho a hi mi tampi ilung kim lo deu kata sanin aji chu tu ni chan ge ya hi ku ki cha ten e hin che piu cha hi le mei te ku ki gama hung lut loading ku ki te jong mei te gama lut loading hi chi wa hi solution khat political solution long term a dinga peace theine dinga
cookie cha te hi chi chan ge ya e keng bol na chunga hi solution khat au to ka peace ki sei lo ding hi ti hi cookie cha ten idin pi khat no hi in hi chi ba na chu tu nia article ki mo dung zuya chu hi le central le manipur government ki tho a cookie zo group ho ta hin sign an a ball win 4th September a patna hi chi sign ki ball hi active funding ti a hi ta in chule hi chin chunga hi event na hi le 4th September a sign a ball na wa ilung han na pen no le i dei lo pen khan nu chu a hi le territorial integrity of Manipur kiti pen hi a hi in hi chiwa asai nom pen asai lon pen a meaning chui pi ham ti ai le tu a gal in neu May 3 2023 masanga gal in nei masangova suhon agreement ana sainu Manipur government le central government noya sign ana ball pen no chu a hi le tu a hi cookie cha ten TC mu theina ding territorial council mu theina ding hi chiwa chu right nei theina ding thu nei na ding ti a hi ana thu mu a hin la gal in nei zo wa patna hi pu Aaron a hi in UPF langa spokesperson a hi in aban le keno langa spokesperson Dr. Pu Sailen a hi in ama ho zong hi munchom choma interview a bol nawa thu ki sei ho zong chu in mu so ke de wa hi in hi chiwa amanin a sei chu a hi le tu ai su agreement hi sign ki bol phot nin tin hi chi zo ting le chun movement chung chang hi ki sei pan ding a hi ti a hi na hin la mi pin daw ki nei pen chu a hi le hi chi hi a hi in territorial integrity of Manipur ki ti pen hi Manipur ki lawa Manipur government noya ding ti a gal masanga sign a bol pau chu hi chi chu ki chi pi ta lo ding aban le UT Union Territory hitading TC hitalowa UT zo hitading aban le separate administration hichi hi tu a hi mi pi dei dung zuya MLA hon apon dung zui wa chu su in jong kidin pi a hi ti hi ama hon jong ana seizing wa hi na hin la tu nia agreement assign na ho hi ivet ting le hi chi chu hi talowa masanga agreement anaki sign pa kisun jom dana hi ahung ki mu pha na chu mi tampi hung ki long hang a hi ta in abal highway ki hong loading free movement thai loading ku ki cha te ding a solution to ka a free movement loading a hi ti a hi na hin la tu ni a hi free movement chung chang ho chong hi ahung ki sai do tai ti ho chan ge hi mo a hi pha na chu mi tampi ilung kim lo deu ka ta sanin news za chom choma jong hi ka velo hen center in tu a hi ku ki cha te jong free movement ding in ki phat sa na anei ta ve thulu na anei ta ve ti ho chan ge jong hi mo a hi ni che ho hi tu bana jong hi PM Modi in gamsung a hin vil ha na dinga hi ku ki cha te jong nop na za chom chom thulu na za chom chom a hin nei wa hi ti hot langa hi thu ahung ki sai tai na hi le tu a hi mi tampin hi chi chan ge gen theina ki to a PM Modi in gamsung cha jong a hin chon la poi ti a hi anaki sai jing hin tu a jong hi ahung thung ding 13 September ting le hin PM Modi in ahin vil ha ding hi in hi china ding a chong hi lamlin sem phat na ho a hi lo le meeting ball na ding ho za chom chom ho chong hi ki gut na sata ki na hin la hi che ho to hin ahin kan thawin hi ta chu media za chom choma hi ahung ki se a hi le mi tampi ilung kim lo deu ka ta sanin koi tabang angai lu lo ho wang chun ya phai sa mai thewa hi ahin la ku ki cha te ina tho gen theinaw I ha sat na ho I thi dan ho ei eng bol na ho I gam I lo a hal ha na ho hoi ta pun hon wang hi chi chung chang ki se ya hi ko I ma cha ilung kim lo deu ka ta sanin free movement ki dei lo a hi in
kuki cha te adinga solution toka a free movement thei pon te ti hi kidin pi ahin masanga na su agreement masanga na na ki seizing khat cha hi le su agreement ki bola free movement ho ki bolding a hi le su agreement chu extend bolding a ki dei poi ti a hi anaki seizing a hi na hin la tu ni a hi mei te hon chong ama ho media ho mangcha za chom a hin thewa abana thado in pi manipur hon jong demand za chom ananeva su abrogate bolding su la do ding hi che ho extend ball loading ti a hi na hin la hi chi the waila kona jong ki mu dan dung zuya cha hi le kzc ho hi win su leader ho hi win mha to ki ho win phat sot pi ki ho zo win I macha decision wang alat po win hi resolution I macha po in hi zong le su wang hi extension aki bolin hi chi hi sign aki bol tai ti wang hi mu a hi in hi za chu hi chi to bang a hi le koi pen thu sei chu ti ha hi chi ba da waila kona imu a hi le chun ama ho hin I macha resolution poi I macha sign hi chi ti ding khu chi ti ding ti hi po in hi zong le su extend wang sign aki boli ti pa hi ase wa hi in tha do in pi te hin a hi le chun hi chi kuki SOO group ho hi extend ball pe loading ti a hi ana thu mo a hi in a hin la tu a hi hi chi su agreement pa chu extend ball ding a hi sign a ki ball tai ti mo a hi kinen mei te ho news a hi event ki nai le tu a hi ma o hin breaking news ti a hi acha chom a thewa kuki zo council in zong tu a hi national highway tu hon na dinga thupi na a hin nei tawi ama ho thu a kona government of India to ki ho la na nei win highway ho honding chungchang ho sei pan tawi ti ho jong hi mu a hi in hi chi chungchang a hi ke je sin an sei kha cha hi le ke ho national highway hi kana kha powi a national highway hi aki hong jing a hi in ne la cha ki po na ho hi kuki cha ten ka su boy kha powe a phat chenga ki hong jing a hi mi pi free movement pa wang aki chi sa po in hi zong le ne la cha ho hi hoita aki chi sa hi ti pa hi KZC ho hin ana phone sa wa hi in chule mei hlei langa news ho hi event nai le tu a ha ma on free movement tai aban le kuki zo council hon jong ki phat sa na nei win thulu na nei win national highway 2 ho hi open ta free movement kil ha ding a hi tai hi chiba hi central government hin koilu no bin central government hon avet kol di wa hi ti ho chan ge hi meite ho hin aza na hi athe kir ve ti jong hi mo a hi in chule KZC a kona press release hung ki ball pen hi event kit na hi la chun ama ho se hi chom kit hi aji chu hi chiwa ama hon a se u chu a hi le Delhi a hi MHA to kimu to na akine in hi chiwa MHN thudo na ahin ball cha hi le national highway 2 hi hongwin ti a hi in hi chi hi ke hon ka kha po vi aki hong jing a hi in ai ti la ya patna ki hong a hi in khat vei le aki boy ja aki kha jong le hi chala ya ni la cha ki pu lut na ho hi ki hon ka su boy kha po vi tu ni chan ge ki hong jing a hi the ai le hi chi ki ho na ho KZC le MHA ki ho na ho hi media hon jong a hi lo lang ta report ni bol pi hi win thu hi adi pa hi ni sei pi win tu ni a SOO le SOO sign ki bol UPF KNO noya government of India to su extend ki bol jong hi ki pa pi omi ti ho jong hi asei wa hin asi chu asei lo hi chala ya hi ama ho sei dan cha hi le hi chi mei te le kuki ki ka buffer zone ki koi ho jong hi hoi ta ninga pe winlang a hi the ai le hi cho hi nipal ke pi hi win ti ho hi KZC ho hin thupun a hin nei wa hin a hin la hi chi langa MHA langa ko na
thu su hung ki bol a hi lo le le kha ki mu ho hi ivet kit ting le chun ama ho se hi a chom be hi kit a hi koi zo hi thudi sei ham ti pa hi het do na dinga chu tu ni a hi chiwa KZC information and publicity pugin za hi ki kol a hin la ama hin phone a pick lo ja chu hoi ta ama ho kam changa ima akizapo in hi zong le hi chilanga MHA langa kuna thu hung ki su hung ki ji pa hi hoi ta isim ki na hi le chun ama ho hin National Highway Free Movement nading zong hi KZC in pa asa in chule KZC ho thulu na hi a hi theya hi le kangpo pi langa public hon zong a hi theya le security force ho hi to sot no vin lang hi chiwa government center government hung ki koi ho hi a hi thei chana ki thu zo pi win ti ho chan ge zong hi thu su ki mo ki da hi ti zong hi iga he thei ne dewa in phone wa hi in aban ki na cho SOO chung chang hi a hi le hi chiwa MHA in SOO langa wang hi ama ho akona ima cha press release song hong po in chule ama ho akona ki akam chang wa thuza na zong hi umlo hi zong le agreement aki sign dan hi ivet na hi le chun Manipur integrity ke theilo ding hichi masanga August 1 2025 kilol na ananei pau ne Indian government le Manipur government noya agreement sign anabolova August 22 2008 na sign anabol pau hichiwa anachil hapa chu tu ahi hungki sun zoma hichi agreement dung zuya chu tu ahi extend ki bol hi ti ahi na huti ai le chun tu nia e ho ku ki chaten I thumu UT will legislature ithum pau chu UT aban le achu atuma ki vai po na legislature ithum pau chu hungki to lo ta chu hi chi chu a hi le chun tu a ku ki chaten ithum pau hi hunga salo ding ham tu a ithum pau hi to akikal na lien ta hi talo ham ti zong hi question lien ta hi ta in hi che ho hi ama ho ki dong no ma hi na hin la ama ho to aki connect thailo ja chu I ma cha ki seido thailo a hi hi chiwa ama hon basic principle a pi pau hi a hi le ke no ho hin KNO le UPF hin security force ho hi ambush abol lo diu a hi lo le sniper mang cha bol lo diu kidnap ho a hi lo le civil property ho damage ho hi abol lo diu ti ho hi point ni na ki se abana cho a hi le army hon zong Assam Rifle hi hen center armed police force ho hi hen state police force hi zong le ama ho in UPF KNO na ho hi operation abol thelo diu ti ho hi basic rule a hi in hi chi dung ju ya hi sign abol wa hi le tu ni a hi SOO ho hin ama ho ki ven na ding bo wa hi sign abol wa extend abol ham ipi bola hi chilai la a hi tu chunga ku ki cha ten I thu mole I doi ho hi I ma cha ki seido lo ham ti pa jong hi mo ai ni chalanga hi UPF langa group hon organization group hon sign a bol wa chule KNO langa hi group som le group hon sign ki bol hi ama ho thakhela sign a bol hi ti pa hi hi chiwa hi mo ai ni za chu tu ni a mi tampi alung kim lo na chu hi chi hi a hi in May 3 2023 apana ahung boya patna hi I macha extend anaki bolova hichi su agreement pa chu February 29 2024 so anaki chai a hi tai na hin la gal aum ja chu hichi extend ki bol thei ta lo a hin la KNO hi han UPF hi han SOO noya spokesperson te ni a kona thuki za dan cho hi le hichi agreement masanga
gal hung boy masanga e hon TC in a thum pau agreement pa chu ki pailha a hi chi hi ki zui talo hi chi atum be a Indian government to hin Manipur government jaw lawa UT will legislature chu ki thum hi ti a ana seize wa chu mi pin kita sana tu chunga jong hi nasata ama ho to center ki ho na a lol hin theina dinga jong hi taw na nasata ta inam pin kinei pi a hi in a hin la tu chunga hi chi pa ma a hin to sot zomo wa hi le chun i thil thum pau hi hung ki kal lo ding ham ti pa hi thudo na lien ta ma hi ta in a hi the a hi la gang theilam pe na UPF han ke no lang hi han spokesperson hon a hi thei chana mi pi hin su lungdam wa a hi lo la mi pi hing hil chet divin avela tep na ahung ki bol ke nin aji chu tu le tu a idin mon pau hi ivet na hi le mei te to cheng khom thei dinga hi ki talawa hi a hin la tu ni hi chiwa thu ki sei ho a hi lo agreement ki sign na a thu ki ji ho hi ivet na hi le Manipur integrity ke thelo ding Manipur government no ya ku ki cha te I chen ki diwa hi le chun I chan ge ya mi pin ha sat na ina tho ho isopi ta chanu ta chapa I zat ham khat anathi sa hon ana dailo hi chi integrity kitipen Manipur territorial noya Manipur government noya ding pa hi tunia SO ho hin pha isa o hina tunia hi chi pha isa wa sign e bol ta wa hi le EUT thu mo chu hoilang ham a hi lo le mi pi hinga na holim na ho chu hoilang ge hi tam ti pa hi thudo ke nei no mai hi za chu a hi thei chana mi pi ho hi nahin hil chet no wa I chan ge na hon to go na ne ham ti pa jong hi nahin sei chet deu ka dei na hi chule mi pi hon I het ki deu khat chu a hi le masanga pat na spokesperson ten in jong a holim na ana sei chu a hi le thil hi sei do ding do la sei do lo ding do la ti a jong ana sei je wa chu tu ni a hi cho jo si chu kivet sa nang hi le mei te hon na sata apan a hin la kha diu ham hin law han nang hi le I thil thum ho I mu theilo na diu I lam piu e kha pi theina ding tam pi thei a hi ti jong hi mi pi hon jong I ge lo anga in tu ni a hi chi to bang government to inatu penu su extend hung ki bolding ti pa chu inatu mo hin tu a imu ta wa hi le abana hi ET chal ding ham ti pa hi mi pi consultative ngai ai mi pi to ki ho to hi ngai a hi ti pa chu ga sei the wen tin chule hi chiwa home ministry a pana ministry of home affairs a kona lekha hung ki so do official ta hung ki so pa a kona thu ki sei pa hi za chom hil jeng a hin hi chi ivet na hi le chun lunghan han jong a appoint khat na hi chiwa ga ki sei pa jong hi appoint ni na a hin sei na wa sub point khat na pa hi ga velo chun thing se la hi chiwa jong hi ki ji a hin tu chunga ku ki cha te hin mei te government no ya ta loading atuma ki vai po ding ti hi ki thum a hin la hi chi agreement ki sign na a hi ivet na hi le territorial integrity of Manipur hi ke the loading Manipur gam chu ke sa loading ti pa hi a hin na lain aban le ani na a hi ga veleu chun a hi thei chana hi chiwa hi peace theina ding to go nei ding ti pa hi a point ni na ki sei ki da hin a huti a hi le chun I thil thu mu to ki kal he ta lo ham ti jong hi thu do a ki nei no min a point thum na a ama hon UPF le ke no in anano pi ho a sei now hi a hi le kem resignated kem ho su hlom ding aban le relocate bolding ti ho hi cho hi masanga jong in het sa wa hi in chule hi chiwa wang hi free movement I macha ki sei do lo wai a hin la hi chilang sai na KZC ho to a ke ho na pau a hin so na wa hi ivet na hi le national highway ki hong ding a hi tai free movement ding a hi ti pa hi KZC langa hi zau kit a hi ta cho KZC to
SOO ho hi Ministry of Home Affairs in ake ho pi hi za so ama in point ni a in khen wa in akhat na pa a hi a hi le KZC to ke ho na wa hi in ani na apa na thum na chan ge ali na chan ge hi a hi le chun SOO ho to ake ho na ho a hin phon do wa hin hi chi hoi ta na simu vel lang veleu chun koima ilung kim lo mai the wa hi a ji chu free movement KZC hon a hin seva ngaban le SOO hon agreement sign a bol wa hita chu Manipur integrity ke thelo ding ti a le chun masang la ya movement kichi pi pa chu kichi pi jing hi hi chu thing se la hi chewa ko nai ki mo hi tu ni a KZC ten press release a hin bol chu to hi chiwa Ministry of Home Affairs in thu aso pa hi kito lo he lai a hi la koi zo chu a zo sei ham ti pa hi tu ai I hol do ngai hi chiwa hi kanam mi te hoi mi pi movement pa hi hung nai hi tai hi chi ata a hi la chun mi pi movement ti lo hi lampi dang ki nei lo SO on sign a bolova a signature ga bol zo ta a hin la hi chiwa chu integrity ke thelo ding Manipur ke thelo ding ki ti chu tu ni ai thil thu mo to ki hel deal hel ngi hi ti pa hi I het theine de vai ga se wa hi in chule thado in pi Manipura ko na media release a hin bol kit na wa mango thado wa ko na kimu chu a hi kit na hi le ama ho hin tu ni a su agreement sign ki bol pa hi dem na ka bol vi aji chu hi chi hi thado in pi Manipur in masanga zong complain anaki bol sa in August 31st August 2025 ni a chu hi chi hi memorandum anaki pelu na 35 page a jong chu submit anaki bol a hi in hi chi memorandum ki pi na chu su extend ho jong ball loading ti a memorandum anaki pi in a hin la tu ni a government of India in thado in pi Manipur dong lo hela ki het pi lo hela hi chito banga SOO sign ana ball piu hi phamo ka sawi ti ho jong hi mama hon phun do na a hin ball kit no vi ti ho jong hi mo en thui tampi a savin a hin la sau pi hin sei lew han sau bi se ding a hin a poi mo lai bo chu neu cha iga seu hin tin aban le KRA ho a kuna na press hongki bol khat a hi ki na hi le ama ho hin condemnation and suspension ti a hin ama ho mi ama ho sepai suspend a bol na chung chang le ngai dam athum na ho jong a ji win hi chi to bang pu ne kam ki tha na chung chang cha hi ni chi manja a thil so chung chang cha hi in pu ne kam zam hau ama ki tha na chung changa hi chi to banga kami kasan pan anala au hi organization head pin a thil ki bol a hi po in organization in permit a ki pe po in organization head pi lova na tong a hi ji win hi chiwa mi nga asei ho hi ama ho hi organization a kona suspend ki bol a hi tai organization in ato munwa kona tunia pana suspend a ki bol ti a hi ni chiwa asei ho cha hi le Mr. Samson Kuki abal le Mr. Jampu Hang Sing athum na a hi le Mr. Mang Neu Silho ali na a hi Mr. Kakap Lin Thang aban le Mr. Thangmoy Mar hi chu ho se hin organization thupi na nit lova organization het pi lo hila ama ho lungdei banga na anato je win organization in aki het pi po in tunia patna organization a kona suspend ki bol hi tai ti a jong hi phondo na ana bol win chule nga thado ain sung mi te ti ding hi tai ni chewa ain sung mi te ho hinga pu ne kamle ain sung mi te chunga ngaidam ka thumu ve ti ho jong hi ama hon tu so a hin bol vi ti chu LS gang te a kona general secretary KRA a kona
thu so ki mu a ko na chu mu a hi ti chu het thei ne dewa ga phone wa hi in chule Modi in PM Modi in Churchanpur ahin vil ha na dinga hichiwahi DC a kona thuso kimokit ahi in DC a kona thuso kimona ahi point tampi ahin pevin ahin lai adang ho hi khoti ta poimo ahi point hi jongle iga het thei diwa chu ahi le hichi PM Modi ahung ting la koiman drone alha thei loading ahi lo le camera kap hon jong DC het pi lova koiman camera zong amo kap loading balloon ho jing zong kilha loading hi ti ho chan ge a hi thuso DC a kona mo hi ti chu ngiga phone thei ki no hin tin abana MHA in tu chunga thil a bol a hi lo le SOO to sign a bol wa renew a bol pa hi mi pi hon gel to nga in leader ho I chung wa na tong ho to hin hoita isei to ngai hi hichiwa hi ATM khana ki mo lung han hen lang ei ho le ei ho ki bol cha ki lew hen email ma ho hi I chan ham khana ki pa ding a hi in hi za chu lung pi hol anga in ilam kai ho in zong gen thei ta asun azana na hlai piu a hi za chu hichiwa hi hichito bang thu pho na omin ET pan ela de ham ti pa hi iki het to wa khat le khat ki lung no mo lo na ding khat le khat pan to a iti dana hi chito bang thu thei ham iti lang panga hi move I bol ki de ham iti lang panga hi la ilam la ki de ham ti pa zo hi hoi ta I sei che zo de wa hi ti pa zo iga sei theu hin tin chule VVCC ho a kona thupon ki mukit cho a hi le tu chunga National Highway ki hon na ding chung changa KZC in thupon ahin bol hi akidei boy chule SOO extend bol na dinga injowa jong ka saita in SOO extend bol na dinga highway ki hon dinga hi a hi le hi chi hi ki pom loading hi ti a jong he savin chule a chaina langa ama hona saina wa chu VVCC ho hin KZC ho hi boycott ka bol tawi ti a jong hi phone do na ahin bol lovi ti chu VVCC ho a ko na thu phone imo ho ika phone do ki no hin tin chule Cookie Women Organization for Human Rights ho a ko na press release ki mo cha hi le 4th September 2025 a public rally neiding hichi hi May ten Cookie cha te genocide thachimit ding eigo na ho tu ni chan gea justice kamopo win chule tu ni chan gea government in jong na sa inei po win hizi a chu kalung kimlo vet sa na rally kichi ding hi hichi hi 6 September 11 am ting le koite football ground na patna remembrance tuibong chan gea kizot na ding hi mi atam thei pe na zaw dinga jong hi tip na ai nei vi ti jong chu mo ai kin ne hi abana hi college area ti ain college veng hi chilaila hi chilaila authority hon het sa na ahin bolvin masanga jong chu veng dang khana jong hi chi to bang ma a hi thuso anaki bol a hi chapang ho hi kum som le git thingnai lo ho hi a hi theya hi le pungu ma pana punga jingka lang chan ge a hi koima wa le loading chapang curfew ki koi ding a hi ti a hi phone do na a hin boluwi ti jong hi mo a hin tu lai hi hun le phat a phat ta po in chapang mang jong atamin chule koi to bang hi chi pungu zowa pot do ho jong chun school kai a hi a tuition la a in lang ki jot man lo kha a hi le school ID ho akipo de wa hi chi ho hi veng sung ho sunga mopo nu le pa hon jong ito sot nova igam sung I veng sung ova zukham lo ne kiti ho a lo na dinga ki control thei na dinga hi a hi thei chana ito sot de wa hi ti a jong hi phone do na a hin nei vi ti chu college venga leader ho a kuna mo a hi ti iga phone sa ke do hin tin
hi chi to bang ho hi thil phata hin awareness a hi in mi him khat ki ti su ei hol ki ven tup lawa hi le chun I chan ham khana wang se I hung to nung ting le I ka sang wa chu thil hi ag vai ge masanga I ki ven hi thil pha hi ti chu a hi in chule tu ni a ku ki channel ku ki news mang cha a su agreement sign ke bol na chung changa I hung ho lim thei naw I chan chu hin tin tu ni a hi ku ki cha ten in a tup mole in a doi pe no igam ina ma dinga su agreement extend hong ke bol han lang aban le political movement langa ilut diwahi ti a to gon anakinei pa chu hi chi to bang a hi tai ti het thim na diwa hin se wa hi in ama ho amo in ama hon abol hi adi poi ti na azong ke sai hi po in thil hung ki pos ho a hi lawa hi le news a thulu na ho het thim na diwa hin se wa hi in tu ni a ku ki cha ten sa I thum na chunguwa ei hon manipur integrity ke thei pon ti lang zo a sign I bol wa hi le chun ilam piu hi hungdi loading hi ti het thim na diwa I hung ho lim thei naw hi chan cho in tin tu ni ku ki news be zo se le ngai tha ho zo se na chung chi win ka ki pai na bon cha win pathin in phat thei na bo jing taw hen